February ni thum zirtom ni sang ni somni pathum ani Mizoram Journal chung kwate in zawain du sangna sang ber kan hlana chau Mizo hlim sang le zol nei in ti te chuan China le India an insual tak tak huna makda umain chunglamin zo fa te le Mizoram chu ai kupta sala kum zalitang Israel fa te a hroi chua an angin ti zalen le mania ro in relna tur angin an hril fa ka tuna zoram thar ngak mek tu te an trau to ni in an in soi China le India indo ai ma in military expert ta chuan South China Sea tuipui in chuna le China to Taiwan in ka thu hla wangin China le US su indo tura an ngaya South China Sea tuipui chevel chu kumzabi somni pakhat na huna boruak muan omlo nasa taka in phek suala indo theina mun hotspots of Asia an ngayani US Air Force 4-star Mike Minihan chuan US le China chu kum sang ni somni panga an in beidon ti in amemo ajiaka hei hi US ral ven buk le ven himna mun pui Pentagon tu chuak le American sipai te in ral rin na tura thu pek chu ero anilo General Mike Minihan chu US Air Mobility Command ho tu ania athil soite chu diklose adu thu soin hetianga kumsang ni somni panga US le China indo tur anga ajiaki US Air Force mi nuai khat sin khat don te hena asoyani Channel News Asia chuan he lekha hi February ni khata jia kangin alangna in January ni somni pasari zirtom ni athon chu ani ati US Air Force General Mewin hetianga memo ajiak ani chuan Taiwan chungchang wangin US le China chu in khuai nuai ngei tura rin le chumi hun atana in ral rin na sang bernena in buat sai atul zia ti lanna ngai ani General Mike Minihan chuan kum sang ni somni palia Taiwan le US chuan President an thlang dona chumi hun remchang chu in khochak sakei bang nei mu hil an lo ti thin China chuan orol chuwa mewin a ha hum ku kanga atin siam tak chuan Taiwan ram chu a hamin a se ngei tura angayani US Defense Official te roin hetinga General Minihan thujiaki US in China a hmudan ani ran lovet ti in an phani General Minihan thujiaki Reuters le NBC News 10 an hai chuakani US Air Force Brigadier General Patrick Ryder chuan hetiang thu thang leng vel chu soifi in China sipai chak thar mek lo chu US military te tana chona nasa takle laimu ani keini chuan kan tho puiram te nena remna le muana tu le Indo to Pacific zalen taka omna turin kan bein kan thok zel donani ati US Defense Secretary Lloyd Austin chuan January 30 khan Taiwan Strait vela Chinese sipai Liberation Army PLA te Indo nun chanjir le inzar pharvel chu Indo tura inbua saina le tun maya Beijing in Taiwan arun don ngei ti rin ahara sathu alo soito ani China chuan diplomatic military le economic norna nasa tak mangin Taiwan chu in la sang lo turin avau khan chiam to thina Taiwan la in independent drama in ngain atulangin China beina lakatangin theito pin kan in veng don ani ati thina ni heti la hian US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Philippines Trump to mekin Philippines Defense Secretary Carlito Galvez amu nuwa President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. chu Manila khopuya achena Presidential Palace amua US le Philippines drum pani te thuk zoka in kung kaina le nasa zoka tho hona tur a soipuya Philippines drum hian US sipai te chu in ben belnan mun palingot pek an rem ti ni henga hian joint training fighter jet runway oil depot Philippines drum chuan tuipui South China Sea Spratly Island chu China in akei pui sa hau hlur tel awangin Philippines hian US tangpuina anmamo ani US le Philippines hian sang ni sompali Enhanced Defense Cooperation Agreement EDCA thu thung an lo zia to angin kum hlun lo turin US military jet fel na tur mun zau thale remchang pali jet an pek belanga chunga chuan US Pacific Command chu anral thom fam kimlen zote no nei inson sek angmain an chekwal vel theidon ani ti chuan EDCA in remna angin Washington chuan Philippines drama military base pakwalai anei theidon ta ni China in Taiwan arun thut pa in Philippines drama
US sipai te chuan rang takin Taiwan chan chuan na an thok thei tura ngai ania an ram pek tur mun chu Lloyd Austin le Carlito Galvez ten thu thar the dar tu te an kom tumin an soilang lawa ma se Philippines ram atanga Taiwan ram nai Luzon le Palawan hmuna ani an ringa chunga chuan thlona tum hun te chu an siam thar don ani US Vice President Kamala Harris chuan November thakal ta khan Philippines ram alo tlo towa tuna Defense Secretary Austin chuan a tlo velia South China Sea Palawan an tlo ngalani Lloyd Austin chuan Philippine ram chevel tuipui le West Philippines Sea tuipui te chu him le zalen taka omtir turin kan soi ho ani chumi turin thutluna kan lo siam to angin ral thum le sipai chak na lakatanga beina om thei ven him chu kan ti turani People Republic of China chuan khovel dan pela West Philippines Sea a hau chungchanga kan thopui alliance te din mun chu tun lai taka siam tharangai ni ati he EDCA mun pali siam bela tora hian US dollar makta doi somriat pani jet infrastructure investment a om pha don ani Manila khopuya Chinese embassy chuan engma anla soilo Lloyd Austin and Philippines sipai mun pui atlo lai hian do dal tu te chuan thujiak chi sang te lo kengin Philippines leilung atangin US hok vek ro u ti te kengin du lo na an lan tirani President Ferdinand Marcos Jr. amu tumin Lloyd Austin chuan kan thei chin china nangmani tranpui turin kan in pe rengani ti asel Philippines President Luis Rodrigo Duterte hunlain US le Philippines in lai China le inkar aboruak a chelea Duterte chuan China chu sumdona thila biak chiat chi ni lo ti hria in atlon thiam lea tin rui hlo adona lama UN Human Rights le US le West samte soisel a hlo in mimal zalen na bo chatu le nunna tam takla tuwa an puwa President Duterte khan West samte angai theilo hle thinani President Marcos Jr. ero in nikum in thlana atlin khan anu reilo te US President Joe Biden chu voi ni lai a mutwa tunma a sangkha jangwa sumnga palia tanga an thopui ram thaber US thlomna telo chuan China chu ebzodonin an inselowani Austin hena chuan kalo soi photo thin angin ke angai dan chuan hun local tura Philippines le Asia to Pacific chu United States of America in rolna telo chuan a him lowani ati Khovela indo long lian berjing ami indo thona le raldo mi sanga phurthei USS Nimitz long rolzat chuan South China Sea tuipui chu aron loi chal tui hleu puan wale ta sung mai le hetinga USS Nimitz ron tolu fo chan hi US one Asia Pacific himna angai tha ngai do no ti en tina angai ani USS Nimitz ang hian United Kingdom France le Australia indo long lian ta point South China Sea tuipui hi an lo rut kwal to ni US one Russia in Ukraine aruna wangin US dollar tu le ding on tam tak le ral thuam tha tak tak chu Ukraine tranpuina an thon reng ma se President Joe Biden chuan Asia to Pacific region po veng him turin angai tha lo zia INT na ani USS Nimitz long hi nuclear power engine mangni in thoktu sipai sanga phurtel thei ania China po muthu in awmbik lawa thakal ta khan a indo long lian indo thlona phur treu Lioning chu American sipai te inkulna guam bula awa kwaltir webok China hian kum engomati liamta atangin South China Sea tuipuya indo nun chan azirba ka indo long le thlona te chu aloram chuatir ve photo ani ma se US indo long lian te an lo lan photo ka chuan chung Chinese indo long da chu an tol bo thin ni na chuya chu wangin US le West ram ten zelen taka international water ani nang taka South China Sea tuipui omtir an duna le tumna chu a hlot ling zelangai ani